Dobar dan svima. Nalazimo se kod Nreč bara. Onda smo Ognjen, Relja i ja. I to je zapravo u Mako banji. Sada možemo da napravimo... Samo da ne vidimo ništa. Možemo ne vidjeti ništa. Evo ga Relja. Današnjem Meniju? na našem meniju pasulje direktno iz plastičnog suda. Jer nemamo kafe Imamo nešto, gdje je ono? Imamo što piće za kafu. To ćemo za... Ovo će da kida, ovo to je za pomfrit. peas and... Da. Peas and I carrot. red da će sad malo da nagrne, ja Pa će mislim. drug, da. Pa će i ostali, svi ćemo se onda prekrstiti. Nema se poliješ. Pa to me brine. Dobar. Dobar. Aj topao je. Sad ćemo svi, svako će pomalo. Ovo je odvrat. Odvratno. Odvrat način da jede čovjek. Ognjene. Jebote. Jebo taj mali. Jebem li ti? A zapravo sam ga sklopila. Super. Sam rekao da može. Volio nagrnuo. Ovo mali je gladan. Opasna priča. Uzmi još malo. Šta? Uzmi, ajde. A uzmi Ajde, valjaš. Ajde, valja se. Ja ne volim sulpa. Ali ovo... Što ga jedeš? Daj da ja nagrnem. Pa evo malo. Evo ti. Nisam ja za sebe uzim. Tek sam sad provalio koliko sam gladan kad sam počeo da ga kusam. Donekle sam uspio. Vidite. Jebate, ovo je izgleda ko Pokemon, da. Digimon. Mi izgleda kao onaj... Kao mešavina ovog puža od magme i onog tvog omiljenog Dratinija. Dratini. Dratinija. Dratini je zmajčić malo. Plavi. Mhm. Taj. Ti pogledam. Ajde, rkni ga više. Njama. Ajde, sad hoćemo. Pauziraj video. Ajde ti puzi. Ovdje se neko postro. Krvavo. Da. Druga stvar na meniju. Manišat. Neće nešto neće. Dinner is served. Ušto je dobro ovo je slatko ko med. Znaš kako da... A stvarno je dobro. Idemo. Dođi da jedeš pre nego što nestane na škuk. Što je slatko to koliki kurac. Vjerojatno od šega repa, mnogo dobro šega repa od njima. To vam se zove Mako banja. Zapravo je po belom luku. Ognjene, Jedi. jebote, koji si ti ono, nisi timski igrač. Koji si to ljenik? Kako nisam timski igrač? Tako što... Ja patim, a Ognjene, vi jedete. Ajde, ti praviš glupost. ti jedeš gol. Ništa, moramo ovako. Da. A, možda na... Šta Možda dva odjednom. Jebi ga sad Ognjena, tim go. Evo Ognjene, praviš sad kurac. Evo To pomaže. da ti pomogne. Daj ovako malo. Ajde da mu pomognemo ljudi. Svi zajedno, bratske snage. Ajde ljudi. Bratske Ajde, snage. ljudi. To. To, sjajno. Sjajno, ovo je vrhunski. Dobro. Ajde sad malo za drugog brata. Pomozi dečku. Pomozi dečku. Šta radi? Ognjene. This ain't your bitch. Ajde. Pa kako jebemo mamu? Pa srkneš ga. Eto, bravo. Bravo. Ali ne baš toliko... Polako, smiri So se. eager, brate. Do you eat pussy like that? Jahmar. Lahmor. This is what God pussy sounds like. Da. Walking slash. The tank pit. Walking slash. Ovo je tvoje. Znači, preuzimam Pazi da ne, inicijativu. ako Ovo je završiš tvoje. da ubijem Ovo je se. tvoje. A to je moj. Ajde. Ovo je moja. Vojislav kusa. Ajde kusi što se...
jednu reč bara. Dobro, dosta ovoga, očigledno nije dobro. Čekaj. Što ti to radiš? Dobro, ja mogu da govorim. Ajde. Pa, ispašće ispalo malo. Ajde bre, jedi u pičku bio. Ajmo. Ajde malo. Dosta si ja. Ajde. Dosta si ja. Moramo na izmenično. Moramo neko drži. To baci. Gdje je kanta? Normalno, ja ću tu daš postaviti. Neće se udaviti. Ja sam predložio da ukrademo kašiku, zato što šta će njima 60 kašika? Bilo lepo. Da. Nama drugi, a gdje ti prvi? Ajmo šurkanje. Ne, ali suptilno. Da ne vide dame. Da ne vide gospođe. Ovo je vandalski akt, bukvalno. Da, jasno. Boj se da to je levo. Ali levo smo kružili. Pa zato. Mislim, legitimno bliže ako odemo desno. Ne možeš ti to objasniti. Super, sad smo iza. Dobro. Dobro, ajde sad da usporimo malo. Da možemo bez grize sada. Jebote, ali si potamanio, to ništa nije ostalo. Ajde sad završi. Još naj... Mogu da mi stane u usta više. Zato je ovaj način konzumiranja dobar. You know your boy don't fuck with no. Meso. Sjebe sebi pantalone. You know your boy ain't fuck with no pickles. A da. Sećaš da? Da. I onda kaže, damn cuz. Come on cuz. Damn. Još malo. Ujebate. Moja senka je. Opa, sve. Živ bio. Končat. Evo ga. Dobro. Evo, jedan Vidjet ćemo je se. gotov. Pođi. Gotovo. Okej, jesi spremni za pomfrit? Jesmo spremni za pomfrit? Ne, ja sam mislio da ćemo da ovo pokrkamo. Možemo i pomfrit. Mislim pomfrit kad krenemo. Da, ali ovo je... Da, Dobro, ajde, ne da bude vide mnogo ljudi. prošlo od videa plus hladanje pomfrit. Ajde. Pa ne znamo da li je... Jel, A to u pomfrit će iskašljati. Bukvalno. Ajde u pasulj isto. Šalim. verovatno već radi. Ovo si uradio. Malo sogi. Ovo nije ničeg. Uzmi mama. The thing pit. What the thing do? Zato je 4% popusta. Ma uzmi bre. Pa vaše su pare. Pa zašto nisi mogao da kupiš kemijsku? Bilo je zatvoreno. Pa nisu loše opcije, imaju ukus kao Mađarska. Šta pričam? Lepo uglađeno, ali nekako ne dovoljno. Ali nekako previše amfetamina u njima. Sol Mađarska. Sjetili smo se ovoga. Gerija. On nije dobro. Dobro. Previše slatko. Onda ga zatvaramo za ovo. Pa dobro, ja te si rekao da nije dobro. Pa da probam. Za svaki slučaj. Zar opet? Još ti ima... Mislim Super. za izlet, Meni je bilo mnogo dobro. Ajde, ognjeno. lepo Evo, se toga popust. Posljednji. Nije posljednji, ne još ovaj mali. Ne još jedan mali. Kako se kaže krompir? E, pojedi to. Pa teat. Posljednji je patat, batat. Ne kaže se korumpija. Joj bože, ova priča je... To ja nisam. Ovo je posljednji.
Iz jednog. Ma jebi ga sad. To! On čovjek je eksirao. Otvoren. Majka nam posuđuje našu hranu kako bismo uspješno dovršili ovu splačinu. Kako znamo i umijemo.